turabashuhuje kuri Bisobanuro TV kubwo kudutegera amatwi tubagezaho ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Kubw'ijambo tugiye kumva, reka rijyaho ridukura kandi rijye naho ridushira. Reka ijambo turumva rizatubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Reka dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka uzubane natwe muri aka kanya, reka Nyiringabo Imana uzutugirire neza, uzudutabare. Nyiringabo Imana rero reka uzuturengereye kandi utugire neza, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo cy'Imana riravuga ngo Yesu akiza umurwayi umaze imyaka 38, imyaka 38 arwaye. Yesu aramubwira ngo ese ufite kwizera? Ndaramubwira ngo mfite kwizera. Aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigira ute, wigendere. Umaze imyaka n'imyaniko ufite ikigeragezo cy'uburwayi, umaze imyaka 38. Yesu akugezeho uyu munsi wa none. Wewe umaze imyaka n'imyaniko ufite uburwayi bwakunaniye, bwananiye abaganga, ari umuganga uruta abandi baganga ari we Yesu Kristo. Uyu munsi wa none aje kugukiza ubwo burwayi umaranye imyaka 38. Uyu munsi wa none icyanditswe kiravuze ngo uyu munsi uburwayi burakize mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana y'amahoro ije kukugirira neza. Ubutayu umaze imyaka n'imyaniko urimo, ubutayu bw'uburwayi Imana ibugukuyemo. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro ikukuyeho icyo kigeragezo cy'uburwayi, Imana yakigukuriyeho mu izina rya Yesu. Totaya meniyansi gororia. Imana y'amahoro irambwiye ngo uvuye umunsi ubwo burwayi Imana ibukuyeho. Uvuye umunsi amatangazo bamanitse ku buzima bwawe Imana irayamanuye. Imana y'amahoro ari derira ikuye ku buzima bwawe. Totaya meniyansi gororia. Imana y'amahoro nuko Imana irareba iritegereza yuko udakwiye kumara iyo myaka yose 38 ufite ubwo burwayi bwakubayeho akaramata. Ariko uyu munsi wa none Imana y'amahoro ije kukugirira neza. Imana y'amahoro ije kwitamurura mu ruhande rwawe. Byemera babyemera batabyemera, Satani yarasa imyambi atarasa imyambi. Mu yandi magambo ari amagambo Imana icecekeshe, ari amagambo ya Farawo Imana ishibije ku buzima bwawe. Totaya meniyansi gororia. Imana y'amahoro izi gusange. Imana y'amahoro uraraga urukurogotana, ukarara mu basimu, ukarara mu marimbi. Ariko uvuye umunsi itangazo rimanutse. Imana y'amahoro igukuye mu basimu. Imana y'amahoro igukuye mu badayimoni. Uyu munsi wa none ibyakudwanyaga byose Imana ibikuyeho. Totaya meniyansi gororia. Imana y'amahoro izi kugirire neza. Imana y'amahoro izi gusange. Uburwayi rero wabumaranye imyaka 38 Imana ibugukuriyeho. Weho urwaye uburwayi bw'umutima, weho uri kubabara, ukababara mu mutima, ukababara amaguru, ukumva n'ibintu bimeze nk'imishumari. Totaya meniyansi gororia. Imana y'amahoro ibikuyeho. Totaya meniyansi gororia. Weho ufite uburwayi bwo mu nda, Imana y'amahoro irategetse ngo uburwayi ibirabugukijije. Totaya meniyansi gororia. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro isanye ubutabazi kuri wowe. Totaya meniyansi gororia. Uyu munsi wa none isanye kurengerwa ku buzima bwawe. Totaya gororia. Imana y'amahoro ivuganye nawe ngo uzaca mu mazi ntago gazagutembana, uzaca mu muriro ntago uzasha. Imana y'amahoro Imana uyitangazo ngo uyu munsi wa none nta muriro uzagutwika, nta mazi gazagutembana.
bazi yuko birangiye, bazi ko utembye, bazi ko ugiye gusha, bazi yuko ugiye gusara ku musozi. Ariko uyu munsi Imana y'amahoro imanuye itangazo ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ije kukugirira neza. Imana y'amahoro ari ikigeragezo, Imana ikurinze, ari intambara Imana ikurwaniriye, ari intambara Imana ikuye ku buzima bwawe. Totaya